John Mahama ni nyansan bia ni timo ye kwasia wa jimi chen odwan na aboy de wa ba sika no ho na untua Ghana fo ne ka na enra de ne kwasia koduro house a home cry outside gentility wa duru Sudan na Sudan nsu afa mu ntimi donate sika no donate sika o Sudan meanwhile untimi ntua teacher fo ka unzu wa jimi John Mahama we aboa ndisi fo nyina mu ni twa asere. Enti the almighty Twene Jonas obe clash with John Mahama, His Excellency the President. Efa adoya His Excellency. Asan gwinyiri fo ho, ene boko fo ho, akoya ma Sudan fo. Twene se won ti ase de ko kwa inte na obe clash with Mahama. Na nsem a Twene Jonas ekeka kire Mahama no. Enya sem kuma. Be ma nkire mu no kire wadwen amame. Ewo comment section. Aha Penyah block media. Meso ase ni demo. Over like video no other one subscribe button so na be click notification icon for latest update na be chele wa adwen dem am e comment section best also ba so no share for so onya bi ahwe etiase ye bodam ye bo free fie charity begins at home ebusia His Excellency the President Obeka ya nansen mu enche bi ababe 3 weeks ago ene ba ise Sudan hono no basa ye bi start e course ayese eye enkramofo na mu hono ni bi no anafa military atale ahye ene wate si kran na Christopher no hono no omu ku mu se yi no omu bo mu se dwie ene omu de to ede mu timi kunu pa ba 15,000 enya asem kuma obedi na Jesus Christ obefa Muhammad ene Quran o kan da bi team uko wodi kai tese na omu toru wo ma se pay ema adue no erade to the public interest ema na other regions nyan obia e kire na adwe e won se da bi adenkrofon e wo hono no enye fe na omu enyai na eba ye na se ebi mo be vulnerable e wo hore kwa kuku obi mu ma mani ade ama ebi mo abe vulnerables orphans any ade e wo hore mo eno ana Mahama hwedon so de bi Ghana wo mu se yensa enso ye chedware de na enso no oyonko da na woda wada se ye nua mu Sudan fo ho aka ene na wo se mia bibi di koma wo mu ene we sia His Excellency the President John Mahama over the weekend see mo eba ye se what the special package bi akoma Sudan fo no I say more bags ahodo anya bags kuma thousands of bags I say ado enema Mahama edeko ni nyina ka bomu a esi Ghana sika po 10 million Ghana cedis no 100 billion sika chese enema His Excellency edeko ma wo mu no se ye de basika fam e wo Ghana ha no mo 10 million Ghana cedis no 100 billion na eno ana Twene head knows oh ade Mahama ye die outside gentility home cry ase nhwani mu ebi se gbinyiri kura no gbinyiri ye hu se oman no ko ho no ko ya ado ye bi ma wo mu ye hu bibi asa ebe si na boko enipa bi are displaced omu hu abi omu mfa ye hu hwe but His Excellency atuma tam Ghana sika da enso ye die no e de wi akocha for the Twene se won tie ase ito abeke kanadwe pa akire Mahama enye fedi abro ana no ma jimi obi ku free ye mpanifo nyina mo amfaso bia ni omso wadi ase enu nti na ama manya chance amusan ate TikTok etua bribe man kofo so munni nkofo atem nya ekekantu papa bia unkum nipa nko free John Mahama ni nyansan bia ni timo ye kwasia so wati ase wa jimi chen odwan obi a me ba bebie 24 hour economy me ba me beyese Wese sika no nya ye nyina wasese ama ne ntafo ma ne de toto cars e de show off. Wese sika onya ye nyina Ibrahim Mahama kwase mpanyini less than 1 year oba ya wa wi asan kofa mines de ama no. Na ono sensuo ye galamse akese no wa ye galamse no anya sika na matam sika ne nyina de akototo cars. Na Ghana kwan nyina tutu. Na the goal of say e beto abama on say obey 24 hour economy. Na unyanwe na nyanwe a na lead Ghana nkasam ne mo no wo dobro ni da prison nti John Mahama tani aboa no ani ni nua tani kwasia Ibrahim Mahama no me kana kra kire mo ebio so omunnim na omu society taxpayers money no na omu di kototo cars super cars millions upon millions dollars mo omu ntafo mana me di omienu be kwa samando asiafo 8 years akufo ado te so mo mamwa no mo ne na mo ntafo mwa na aden no man to $2 million ka me show off na anu ya eto abama mu 6 kan sa ha na John Mahama de ne kwase abetena wo se yenya
poly $billion every good board untimi to nurse for ka untimi to teacher for ka for the whole since or buy 1 year or buy no to teacher for ka na kwasi ase an na kufuad bu man no akufuad kra de obetua mo na kufu nko no de show money eno kra no acha 4 months 6 months bi na aboy de wa ba sika no ho na untua Ghana for ne ka na enra de kwasi ya koduro house a home cry outside gentility we do Sudan in Sudan in Suafa muntimi donate sika no donate sika o Sudan meanwhile untimi teacher for ka unzu we Jimmy John Mahama we aboa ndisi fo nyina muni twasere Joshua Luther will say hi dad, it's my girlfriend birthday. She's called Benis Earning. Wish her happy birthday for me, my father. Benis Joshua Luther say, oh, we show happy birthday. Ghana for you now, we show happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Benis. Happy birthday to Benis. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? May you live to see your great grandfathers, great grandchildren. May you live to see your great grandchildren. May you live to see your great grandchildren. Huli. Of course, you know what it is. Of course, ain't your mama me kind of crash wo say wo kwaso society sika de to cars ema unta for my Jimmy for na. Now I'm first kana nkotua I police for any soldier for any nurse for any teacher for any car with Jimmy as aboa no. Na ye Ghana for me anam se ento abama wo me se ento abama na wo nam ugina baabi a hu fi wo ba me ba ya me betua nurse for ka kwasia wa nyina baabi anka se wo ba wo de sika ne kototo cars ama wo mana 19-20 years na wo mu twi $20 million ka $10 million ka na aboa ultimo of ma unze de wo ye obi anim so wagimi nya ndisi ni nkwa na ekrama ya obi anadwen ya adwuma bi anim so wagimi akura na 20 years no oye denya $1 million kwa no campus wo benya $20 million de akoto supercar unsu wagimi enti wote wana ntimi teacher for ka a untafo ma mo ho afiafin omu $1 million ka unsu wagimi to the ma first and last amudi e tankofa mines na mawia na ene Ghana Boxer Limited amawia de nyina ma Ibrahim Mahama kwase ampanyin no on sise sika ne nkototo cars bio memo obi abo ne sika yakunu me kan kra kire mo me ku Ibrahim Mahama fisika ne me ama begina aka se me na mo obi kokun wa e be ma be kasa na won so ade be chenwa eye nkwase asem oman ya ye nanano mabre agya oman asiwo accident kum nipa no pa wi anwumre unuanom ntafo nkwasiafo yi a omudu achi defend we omunya omobo omugu bridge ase na ntontom wi omo ne nkraman ne mponche ne da bridge ase na wo $1 million a wo se ne yakototo ka ma me nkwasi ama na omo de akọ speed akukum nipa abras asika na nya wo de taxpayers money fa kosi factory wo ukrom bole bamboy na unuanom ntafo no mu wie school a matena mu kroma ya adwuma o ma metena nkran ameda bridge ase anso akaya yo o ma metena kuma ase ameda bridge ase na wagime dodo adan magime sa ntafo wagime fo adan magime sa ntafo nkwasiafo muguo 8 years John Mahama be akufo adi betena so wanwia sankofa mines amani nua bia wanwia ma obia John Mahama kwase ampanyin nko abaya less than a year no atam black vote and the amani nua Ibrahim Mahama wawia bibia de amano meanwhile wawia black vote and ama nua Ibrahim Mahama waye galamsey sensuo no onfa sika ni bi kura amwa black vote afo na nanka yehu say yes nipa na wawia omanya pade no kura no waye bibi de aboa community no kwase amu wia amosori aye kwachi untumi wan so na de excavator bama boys ne galamsey no onua Ibrahim Mahama jimifo no te de entina NDC ni sensu a one de yen kwachi no but MPP ni de be kwa kwachi no stop people se mo chi omu mienu nyina mo chi both NDC MPP John Mahama wa jimi dodo suanyansa wo ye kwasia o sa ye kronfo dodo
Sami utise wasa wiya o man japade ama Ibrahim Mahama ni biyo a obo de besi wo Ghana wo uwiya no adwane akotena Togo sami ya akronfo am ka se nipa jimi on wasiafo asefo so pepepo are na ma jimi sa era me kanon NDC ni aboa na ne ya no ntimi ntie no kura saa na akofo ado na teso no ba yin wa bewia o man japade ama ni nua ni nua no mkwasiafo na nka me ba beka enti de wo ha no wa obeya de pa me ba bebo abaso wa jimi ameka kire wo John Mahama kwasia 24 hour economy eno ne enim se wo ba bebi enti wanya scans se ankoma Sudan fo send omu eye yasem eye Ghana asem wa jimi wa kwasisa immigrant for Trump deport o de o ma begu Ghana e de esika to aduane mo mudi abra wonya kanamanya wonya boa kese scan fatua na Ghana nurse for fatua teacher for kwasia ye deport obi woni kroma America enye Ghana ni asem da bi wa jimi da wo so esika alu prema na ade koma Middle East for ene Gaza for adan ya omuni Israel nya ntokwa mbeka che o se jimi sem enkramofuo a omuwo Ghana omu bere edie ntina ye nkohwe se nkramofuo no mo bae mo ho afiafin boko ntokwa akwa mantafo ye ku omu ho saa ma ebi no madwana kogu kodivu anyina ntafo ne bere nti adentina wukuro mu ntafo ne bere na wontimi mfa sika ne nkomo na de ko Middle East ana de ko Sudan de akọboa foreign na wonya boa foreign na ni vote na de obae aden no magimi saa na kwasia ye boje so ye boje so internet John Mahama ya de he has donated bags of rice, bags of this na ni kromfo no mkoto aba oboko egu okom de omo ono ani kromfo bole bamboy fugu bridge ase so akaya yo wo ya boa John Mahama wo ya kwasia wo ya boa mi hu ye kromfo ho atom awie no na odi hwehwanimu koye outside gentility ba nya se ukrom accident kum nipa no peto anwumre ukromfo nya adwuma anye ukromfo ete da bridge ase ukromfo so akaya yo ukromfo awie school gufie yenyom omo amanya adwuma ni bi yeso ayentua ka nurse fo nyina ntua ka police fo ntua ka na kwasia sika na de betua ka wasisa de ye show off ni twa ase wat John Mahama stupid man wasia bi bat se sa na yebu o man now supply nuane de ko Sudan now ntimi ntia na esefo nti wanka se unzu wagimi lodina kwasia ba tukuru na jimi ntu hu se we ka nyansa chense wagimi no onti jimi no so anko ama brofo ni bi na testimony no I'm recording a video now. A video. Meet me tomorrow in my office. Anyway, so enti asante hene ma yade man shiafo no ma yade say man ko je bribe an ko yere ama ma kire busuapanyi nyansa say there is amamre on ewias baabia enti amamre ne say ewo say obi wu a ne de hye na busuanfo na yeren esie no anye foreigner anye oba betwe mpena wo ono na ehodu bibia nti bo medanyame asese ma kire busuan panyini ni nyansa ti o make sure say obema problem na ayekosi ni nyina ajai because Daddy Lumba a legend wow anti ye pese ye put some respect in the legend name. What I say NDC for na mudi matem ni nyina muni twasere what I say ka kwan na tutu no obe o maame no papa be faso akwa ko wubi na John Mahama kwase and scan to ka ma ne ntafo ma no what I say sika betimi aye ka kwan no John Mahama boa ndi akoto Ferrari di ama ne ntafo man kwase afo no enkrom nya adwuma owi ase da obesesa di scan akomo na wakwa ko wu next time oba saman bedwene aboa stupid man wa wie school nya adwuma nye na John Mahama diskano aman ntafo man de ye boxing aboa stupid man ona bunsu we jimi obenya adwuma ni bikura ye ntua oka na John Mahama sise sika ne de to aduane ma immigrant fo a ye deport o mo Trump deport o ma begu America na
John Mahama kwasi ane sise skana koto aduane amoma didi oma kogu kempiski. Not yet. Not yet. I'll call you when I'm done. I will call you. Call you when I'm done. When I'm done. So, eti when America no nti so ya boa. John Mahama kwasi ano me ka kire no se me ka no kra kire no ni mba no metima mo bia anya ne se ne mma no mo innocent nti aka metima mo bia ko wo mo sikan ko mo. Just say omo innocent omo papa na jimi no awia isika de aba to cash amom omo na se omo se na kwasia omo se na ekromfo ba enya omo fault omo se na ekromfo Your mama ne nya kromfo anko se sika ne nko ere nko to cash kwasia unfi otega opposition unfi abetena o me ba nurse fo de enya hwe me gina ba bia o me ba ya mbetua nurse fo nyina aka me nye te se Kufuado ne beduru ya Ghana nurse me betua muka na kwasia we ya o abeduru kutua nurse fo ka untua na this can to talk amount tafo ma o ma mu ho afiafin o ma mu ti o manim tantan o ma o manim se sunsumanim o man kwasia fo na de sika to talk asmom o mu afiafin kan krom ti memfata o mu kwasia fo ntafo agimefo ane na mo ye mwasa na de Jimmy na de ma hi kra no on ba e o ya besin sign document ye de ye mfro private jet se Kufuado ade anche na abruwa na ne ufin odi o machi no ne ho ntoma no matam private jet de na tem ade ya ne o yare okosa ne ho yade bosomi ansu na John Mahama na ni tipa se botan no so the $1 million private jet nam Japan no nam Singapore no nam America na Jimmy the same job Kufuado ya ide o makofie no na mwa munso ma ba the same job na moto aso nkraman masi na Ghana fo ni nyina ebre Jimmy fo stop people mbe kofie mbe lusu se poto asiafo asefo ba yenyi levy d levy betwa yi levy mo bedru ya mo de nkwase ya d levy aba na mo hwie nipa left and right na mo the gold board aba no manya sika na wanya 8 billion gu Ghana wa o se meja me asisa ama me made akototoka na kwase ya gold board na de ba ye de ba se John Mahama Jimmy fo ne na busiamfo na mfa toka na se ye the gold board ne ba se ye de beboa Ghana fo adan ma Jimmy sa she said good board sikan oh yeah John Mahama kenom de kugu on tafo Jimmy fo obi Sam Jamfi said is richer than you richer no one musika anya sika no de akoto Range Rover taxpayers money no any good board no omo jije boys na galamse NDC fo no mo galamse sensuo no John Mahama kwase ampanyini ba e wache ai lances amom nyina boys ne say upon bodua less than a year or more than mining illegal mining lands more than a Kufuado 8 years. No mo sensuo sa NDC fo ni sensuo sa no pa wi anwumre adan we Jimmy sa no mo sensuo sa no pa wi anwumre Ghana nsuo nyina o ma hono no poto Ghana police so mo hia mo no mo je se o mo chi o mo enye because John Mahama sing Richard tintim so no de am mo permission so mo sensuo na wo tani kwase asi sa na ebu o man Jimmy ujina opposition me ba ya galamse me stopo me ba me mansu ani aye kama me ba me yesi na ne hu fi no asan yi soja fo no mo guide illegal miners John Mahama we Jimmy papa we Jimmy pa suanyansa kwase asi sa na ebu o man sa na ebu o man mo fi mbe lusu se poto mo be lusu se poto because my MP before na Jimmy oba mo de no na nye too much say MP before no ma Jimmy oba omo tena so no mo nyimi initially say no mo nyimi say na wo aba foforo na ya de papa na 2 years time aka 2 years ye beto aba se 3 years ni atimi ato aba ma ndisi da bi ma Jimmy ma ba no de mo ye bia ya de a ebe ma obi ntimi nto aba ma wasia mo ba wan ya mo ntimi nto ya nurse fo ka nurse ni me na nkoto aba ma mo bio nurse fo no nim di omoji hwikoto aba ma mo because John Mahama Jimmy fo ejina ba bia on de obeduru ya obetu amka na afesika no komo mo as we Jimmy me de atoto ka ma me ntafo ma Jimmy fo no na me de ma Jimmy ntima sise sika no ko Sudan de ko ma Sudan fo so munni abra Ghana ni nurse ti wo a wo twemfre ma wa Jimmy on to kwasi Sudan fo bre wo ya boa
metia se mi wo ma na me magudan mu kom de omo na me bowura asimasi fie na me de sika man ana me kotonuane de bre asimasi se one mani na me mani mu ana me ya boa nti na Bible say boa yonko se de boa yonko se wo ho nti eche se boa wo di kan ho to wi anse na wakoboa obi. Nana Kwame was now the Galamsey is west because John Mahama knew Ibrahim Mahama no or train excavator cost on for every day with me more than 5,000 excavator be Ghana. No the akochama NDC for no more sense to all the excavator and bar on Pia duty on the Kwasiasa no a train from na Mahama Jimmy for so aplenty people they are sharing NDC for Jimmy for some into no police intimate because John Mahama sing the chabo people so no more the sense was bisa chama kutu kwase mpanyi no te baabi ani wadwiri baabi ani efo mfuo nyina to agu no Galamsey NDC tin chama bisa se John Mahama odwan ne kwachi untumi aden no nkwachi kwase asa anka ho aden na nkwachi kwase asa anka ho aden na nchitani kwase ate se chama kutu ofiri northern region no wa betra Asante region esensuo aden na nchine nka ho magimi ntafo nkwase afo stupid people. Ti wo de me ka no kra kire mu se mo amfa mu jimi ankotua na esefo ni teacher fo ni police fo ni ka na mu ni mu jimi trawo esise esika no na mu de ekina na mu de nam different country na mu de yehwehwe ni mu show off na mu de scan na mu obi a no be kire ni bia wo ye den country bia benya problem emfa Ghana ni ho enti problem asi a enya wo na wo de esika ekoma mo wajimi abra Ghana fo bre abra Ghana fo bre mo jimi Muya mwa enti wajimi Ghana ni ni to na ono betimi ato aba ma ono amu wawi ni no edi enti na o ma na kire kom na diskana koma Sudan ni aboa ontimi nto aba ma wo ya aboa John Mahama wo ya kwasia wo ya aboa Jana Kwame was John Mahama is using taxpayers' money to feed Sudan people and he has refused to pay nurses and teachers. I don't know make come ICCA. Hey Jimmy say obia say we ya boa tools we Jimmy. Tilodi na oto se mapuka oto se de yehu mfremagum oto se cheche kule ntu kru na Jimmy no. Hu se ubetunefo. Me mo bi kokuna ya ube dane akosi asewa o. To esibuachi be ba be ka se bibia ene dia no abaji nyapade no. To esibuachi kwase abana John Mahama de esika akosi hotel amana ofre no sikani no. Obeba abeji nyapade meku John Mahama o ntu ni matunefo se untimi mesesa esika emfa nkoma foreigners abra Ghana fo bre enti se osesa esika koma Sudan fo na me mo obi koku na ehwan fort wa Jimmy wa ya boa ni kwaso ne na miase wa ye knaman John Mahama ya boa ni kwaso ne na miase wa na miase ye dan aden na wa Jimmy Ghana fo bre unuanom ntafo emi so omo da so kaya yo boa omo boa ntafo no Ghana ni tani ye nipa te se Asantini tani ye nipa te se obia tribe bia we are equally Ghanaians aden na mu nyina mu gu parliament mu ye ntafo mu na mu hyehye mmra mu Jimmy ese moa mu ntimi se sika no nkogu northern region man ntafo ni no omo nso nsebi aden na mo sisa de akoma Sudan fo se omu ni John Mahama woni twasere aden na wa Jimmy sa John Mahama aden na we yakwasia sa John Mahama nyansa na nyansa mfaso oso se Jimmy Akufo-Addo be Jimmy sa no kra ne de na ye chen mu de Enfa na Akufo-Addo se o me de me kraman nti me kwase sa immigrant a Trump deport o me ma begu Ghana e bia nsi da Akufo-Addo te so na Trump deport nkofo kra chen na de enso ba bia ni Akufo-Addo se ma Jimmy nti makọ hyping kimpiski di Ghana fo sika to aduane ma immigrant fo di won se kwase mpanyini Oliver Baka da mbema ne won se mema obi a won se kan ekuno NDC ni aboa Oliver Baka no Akufo-Addo te so da bia no demonstration won o ma bi o na sa kwase asa ne se ode aban court akoji scammer criminals na a Trump deport o ma John Mahama na ntwie na je o ma kogu Ghana ho to aduane ma omudi no ono kwase asa
or court akoji sika because John Mahama sika no de momunisha sa kwa nka makuna firi ase dada no me de warm up ban we fa na kwasi apen ba bi atena adan na moye moa oman ajapade e wo se Ghana ni ne didie uko Dubai ni other countries a omu kromfo nya adwuma wo omu didi free foreigners Nigeria for Ghana for mo ya ye ne eko ni akoye made ama omu nkramofo no omu nye hui because omu oye keke adan ni ye de ye jimi ye mpanimfo ye moa ye nya ajapade ye sida bi ye de kohwe Sudan for ye nya ajapade ye de kohwe Palestine for ye nya ajapade ye de kohwe adan na John Mahama ya boa tani kwase a John Mahama adan na wo ya boa odi me se lodin na no ntunefo amem obi awo John Mahama sikan kuno police for na di na kire kuntu omuka me kunu no wa bedane akusu ase wa be kunani odi nsua nyansa ntunefo se Ghana ni bia ni woto abama ne se won sese sika nkohwe Sudan for ye to abama ne se won sese sika nkotua teacher for ntua nurse for no mfa nkoyi ka kwan accident kumnipa no pa wie nwumre na moa mo fiafin mo sese sika ne toma etoto cash ma mo ntafo ma jimi for no mo wie a mo so ade kwa other countries ma jimi stupid people ntafo moa jimi for enkwasiafo asefo Kwajo frames was Uncle Jonas. I see why I always tell you to fire and a slot. Last time you fire him, he scored Madrid. Now he lost again because you didn't fire him. Fire him for me, for the Liverpool fans. Matia, I'm a fire. And he slot. See an answer. Score the goals for the Liverpool fans. Naja Jimmy, why? Mami hit John Mahama kakara no ya boa because we Jimmy too much. And the ba betra so be Jimmy sia for how long? Ye wa bana nka ye nya sika no. Won. Na udu Jimmy asise sika ne akoma foreigners. Na o man ni nyiro obi ebre. Adan no ma Jimmy, adan na Ghana mpanimfo ma Jimmy. Na foreign na no ye deport na afiri America ga enya John Mahama na ye kraman abi ni wiase o America me ba ye nyina ata na John Mahama aboa imaye no ye deport obi a o Ghana ni ye de ne konikrom Ghana o Nigeria ni ye de ne konikrom Nigeria o Zimbabwe ni ye de ne konikrom John Mahama kraman nko a na ya aboa ono no se ye deport America fo deport obi a ono no kwase asa obeje omo ene o magu Ghana wa Jimmy cha aboa entinya John Mahama na kwase a nkabinsi wo wiase da Who get to actually wa adwen ama me e wo comment section ha yi Penyah Blog Media.